عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى: نور على نور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. گل جماعت، گل مسلمانان، گل برون، گل ویون. آشم رمضان باشته کنا دست بکنا. شما پیورنونر تبریک فون و ما پیورنونر مبارک بنا آشم قرآن، آشم مغفرت و آشم دعا و آشم دستگیری، آشم یاردم و انا آشم قرآن کریم نازل بیو آیرا انا آشمون بیرون سر ده شرف لیا، ده فضیلتی زیادو و انا آشم ماقر رجعين ماقر زاف عبادت كين. اصلا انا الرجل ما هي بيعيش قرآن يعني جشن كين. انا آشم القرآن مار نازل بيوم و الرجل ما نماز ما عبادت ما بيوري سمد جشن بيعيش قرآن و الرجل أنا ما تنانيو يعني إنسان وقت باي نو رعاردون سر الرجل رح يائر الرجل باشلكيو دست بيكيو بيور پیامبران پیور شریعتون الرجل بیو است يعني تربیه نفس دیسیپلین پیور پیامبران بیو و پیور پیامبران واشت پی رجل و پی عبادت نماز يعني پی اسلامی دست بی نبیو بر اسلامی دست نماز بیو و پیامبر علیه الصلاة والسلام يعني بلکه هت فقهی و شرعی olarak yo دست yo شکل نودون نماز اما نماز الرجل يعني إنسان وقت عمر رعاردون الرجل حيائر بيون. أما هدف شنو؟ قيمة الرجاجين بيني آيات الله تعالى بن قدوك شمار الرجاء عمر نشتوش بيور إنسانون الرجاء ورشما أمتك أمشي ينرد الرجاء عمر نشتوش يعني ينرد بفرض سببك بفرض شما متقي يعني شما بمسؤوليتك وعمل بكير يعني مسؤولانه عمل بكير و سعيو جهد و غیرت بکر که حوله چنیا رنده چنیا آیه بکر يعني تقوى معنی انه یو انسان الله را بترس آیه دین بشارمای آیه هیرنز جهد و غیرت بکرک عن عمل حول عن گروه حول چنو آیه دست بکر و آیه بیار جا اندر مابون تقوى و هدف انه بکی انا عاشمت يعني القرآن نازل بيو وأنا عاشمت هيرة شيء مهم جرما بير راجع خوا بير نماز خوا بير عبادت خوا إن هيرة هم تشيون ما تحقق بكر إن هيرة هم تشيون ما براست يو عقل خوا ما بشغل چونك الله تعالى قرآن الكريم أنا عاشمت أشهوت مار وإنسان بير عقل خوا بير إرادة خوا بير وجدان خوا إنسان والله تعالى ما روازن ك نزدی 156 جاد قرآن کریمت يعني ما عقل خوب بشغل أنا عاشمت فرصات ما أستك ما بيش قرآن فهم بكر أمر الله فهم بكر أو علم عرفانك هو قرآن فهم بكر ما بيش قرآن هم بقلب بون هم بزون بون هم بعقل بون بقلب وعندش قرآن رمون ترتيل بعقل قرآن وعندش رمون قراءات وبزون وبلون قرآن وعندش رز ما بون تلاوات عن قراءات رند وعندش رند قرآن الكريم أنه ما بيش إن هي قيدنا قرآن الكريم بوم بعقل ما حاكمه عقلهم ما بشغل. إمام علي عليه السلام نشر البلاغات من كور بيعنبر وما يو هدف مهم أنه كي عقل إنسانون حركات بيجي عقل إنسانون بتشغل نايش عقل إنسانون زياد كير و يعني تحريك بكير أو وقت عقل إنسان يعني بفعال إنسان وقت بعقل هو حركات كا النفس خو جروت كنترول واشته خو جروت كنترول و عمل خو
حرکت خو سکنات خو کرده خو کنترل که ان عقل حاکمیت عقل بنا سبب رشد و تکامل انسان آی دین مگر اراده خو حاکم بکر چونکه انسان به عقل و به اراده و به وجدان مخلوق بینون را بن جدا فرقیه به مخلوقاتون بینون انو که مخلوقاتون بینون در عقل و اراده و وجدان چینه اما انسان اگر عقل خود نشون سر چه بن به وات قرآن کل انعام بل هم عدل یعنی ان حیوان پیس رعاردون است الله تعالی عقل دوجه گوشته جه چیم دیجه اما نه حق اشنون نه حق بینون نه حق وون و نه در حق عقل خشونن الله تعالی ان حیوان پیل عن حيوان بيس انه وانا اشمت ما الروح و تقويه كان ما يعني ما جاشن بيعيش قرآن جينا ما جاشن معمولا انسان وين شمان او اما انا جاشن وردش شمتش شنو يونداس اشم ما وين شمان ما فيزيك و بدن و جسم و ده زيادة ما اهمية دونجه ما ورگين اما الله تعالى وازن انا اشمت ما الروح وشي اشم علم اشم عرفان اشم قرآن وقت ببني ميدي خو بيزي خو بنگ وردا و تدهازف اشكن فهم بكر الروح خو و وجدان خو و عقل خو دهازف ترى استفاده بكر يعني انا اشم جشن بيعيش قرآن اما بوندش قرآن بعلم بعرفان بفهم بدرك بعشق بنور ما أنا جشن بيعيش قرآن مثلا جشن بقتلة مضرقة أي دينز ما يعني إرادة ما جرى حاكمة إرادة ما وقت بر نفس ما حاكم نفسه نفس ما صار حاكم بسا ما كن فين أيرا رجاء ويا عبادات بن سبب قایم بیایش و تقویت اراده ما و پیامبر علیه الصلاة والسلام مثلا یه حدیث خودمون وی به حال او کسی که عقلی اسیر و نفسی آمر و حوله و سعادت هو ای کسی عقلی آمر اراده آمر اما نفسی اسیر ما وقت اراده خود که حاکم سر ان اراده بتون وجود ما واشته ما کنترل کسر اوقات هم باطن ما هم عمل ما هم حرکت ما پیوری بین رن و پیوری بین حسنات الله تعالی ان ما روازن ای هیرنت وجدان ما وقت انسان به وجدان وقت انسان به تیشون وجدانی بین حیا و اوقات ده هزاف اشکین ای انسان که ریاردون ده وجدانه اونجن هی تیشونه اونجن تعین دستگیری بکر دست برچه تیاردم بکر زکات بکر صدقه بکر پیور عبادتون اسلامی یو وسیله و هدف نیو مثلا ما نماز کن نماز هدف نیو نماز وسیله هدف نماز شنو ما خرابی را ما پیسی را ما طغیان را ما عصیان را ما گناهکاری را ما ظلم را خود دور بیار اقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا بيا بين آياتهم ولا ذكر الله أكبر ما الله بيخبر ما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني النماش إنسان خرابيرا بيسرا دون ورا رجازك إنسان كان مسؤول بين آيات ما با مثلا ما الزكاة في ذاته هدف نية زكاة ده جوار هدف يوس أوزك من شركة من شارد من ملت عدالت بیر تأسیس کردش عدالت بیر رانایش و فقیر و زنگین بیناتین یعنی فرق و درک و بیناتین وظاف آنیوب و آیا هیرنز وجدان وقت ما چی وجدان خو وقت ما دست حرکت ما درد انسانون خورکین درد ما مشکلات می خورکین مشکلات خو و ما دستگیری کن و ما دست براتی دست انسانه كين در آيرة دين اسلامي ما روازن زكاة خو صدقة خو خمس خو ما عاش من رمضان حساب بكر أي دينش ما يوم مثلا بين أنا واي براي أرجعي أنا عاش أمسار ما نشكي جوميونش ما نشكي نماش جماعة بكر جوميه قفلنا أما ما إشكن استفادة بكر وآيات موان سورة نور ريعاردنا كيه است اكيوند الله تعالى قرآن بون نور سر نور او الله تعالى إذن دون اكيوند نور
و روشنای الله اوجا خرام وجد و اوجا ذکر الله بیار کردش و اوجا سر صبح و شون الله تعالی تسبیح و تکبیر الله تعالی بیر باتش و الله تعالی تسبیح بب ایرا ما ام فرصت خود غنیمت بزن ام سر ما کیون خو سجو میکر یعنی هر کیگ نور الله قرآن یومندش نماجون و کردش و ذکر و عبادت او کیه سینما اونن تو آزمین و تو استاره این ذات برخین اگر ما بهش کیون خو اوخده بکرسه کیه مالک یعنی ملائکت وقتی آسمان ربون ترسه عردون سه استارون برخین و ما ان فرصت بیارجا هدف انه یعنی ما عقل خو وجدان خو و اراده خو حاکم بکر و انسانیت خو قایم بکر و قارشی همای جوارن و رب العالمین قله خو بندگی خو ما بیا جا و آشم ما پیورنون المبارک و الله تعالی عبادت ما پیورنون قبول بکر از شما تسلیم همای جوارن کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.